na yenim se Dormaahene se wo ye paramount chief ti se otufu anaso no otufu eye pene de benti eno kwakakohia eye Sunyani manhene eye wodefo je amansan bo ahen kokko otoso mienu na busua obekọ ha ne ntoma no abonimu ase ede a kire no edi ebenti Ayehu media Ghana share video yi ema foforo enya bi hwe wa like wa comment ama foforo nso so enya bi a share so what Europe and America now send this guy aba Ghana nko ade obetimi use send wave money transfer app no e send this guy aba no say mobile money wallet so and our bank account so and I will send it there go obetimi use sa app we now first transaction no obenya $20 free dey answer ube use promo code JSXM2 use sa promo code your first transaction no ubenya $20 free ebusuya ye nyina ye wo Ghana nim say ene ete say ye Dormaahene ede nsem bi begu social media ne se da bi ono ede woni otumfo eye pe o nyina eye paramount chiefs na ebusuya ensem no ebedo so am atete se Dormaahene eba ne sa no wate atua ewo pimso nti menhia e ba bi a sesei no wontimi emmebiem na video na story ni nyina ne se ebusuya se ye wu say excellency John Dormaahene Mahama ko thank you to na no eno akopie mu ewo ye bono region wo Sunyani ne mpatam nkrotu ahyehyɛ nase no enyina na no ena che se eye ahemfo ni ahemafo no eba be hia mu ye dai ewo ho no ne ho ene yekohu se ye Dormaahene abra wo chia eye Sunyani manhene odefo oje amansan bo ahen kokko otoso mienu no Dormaahene akwaha ne ntoma na abusua boni mu ase edi amana Dormaahene esan so di nsem bi ato excellency John Dormaahene Mahama nim se ba wa baidie omra na emputuo emra eye Dormaa emfama na busia ye mo nwura mi hwe video no But the Pajay Regional Hospital, teaching hospital. You are maintenance near my home, and in Pajamun, you are in prayer. That's so infrastructure, teach slow medical school. In your being at the Kamua, never we, university to start private. What my Pajama, my say every Ni kwani biwa yemia sama na ndementiasie mabia makanti ose aliye nkoye nkono nishe kwa sababu ya gana kwa ebeti kwa bia sawa chama ko chama wa ngana kwa watu ya mlango ndene na mso aya chama wa Sofo on channel chairman, Mama on channel chairman. Yes, I said, I comedian. Yema, I am buying cherry. Oh, yeah, I am there. I can send an appointment. Yema, upon the beer, but to swap, you are for you are Camels. Who pencil number one, Nana Fado. Upon beer. Mante mama wunibe yura na ndo yele die yura wase yunya baba na se bi papa na se me ise me nya brande bi so we refuse to be the name of Jesus Christ yura na fi abrande ti mante mo yura ya dawase ya so bose ya boa o se be ya wana ngu o be do so na ma kan say yo bia a be bi
ama so free bono free asante be a free Ghana ya no be ye why ye da dache baka sa ba sa frawa and they want to be ko ka bibia o ye wala ma kana say every adia pa yam de uba ye why ye na je se busia wei ene nsem bia Dormaahene enso so edi etu dwa na busia nyina nim sem thank you to na ekwaso sem di kaka ahema ne ahemfo akukudam ene kopi ase ewo wone ho ena chese cameras ni tototo amafo so ahemfo ne ahema ne bisu ne ekohu sem eye samodua anasem ewo eye kwoto ne hu sensem na busu hu sem wono watutu entuma aguso ana chese ote wono ma akofina esisi nanim ne ho ena ne busa mse na enye sampa ehene ene eye nanasa gbajafla ana wonsem ono so de ewo kwoto abusuam chese ye nyanga zete no nanuti ene nei nanasa gbajafla a oye sampa hene weye eba ne se dwabo bi anase woko baabi a enye baabi a no yi no pie sanse enyanye dei engazete no na eye Sunyani Mahama de betu dwa a wo kiremu se wono de onsi hini bia na abusua edi benti na eye nanasa gbajafla entimi ama na emom samodua a yesi wonye hene no watutuntum aguso ede abadwumade na se achese akofuna ene chese ma wane nkoa edi na chia woti program na se eji nchia chese excellence Dormaahene Mahama po ebe yede ebe chia no na se no yebusa se no samodua na da so ye hene wo sampa anase eye nanasa gbajafla omo enya nsi ni anase wono so eye hene ana ahemfo mienu ene wo eye sampa kuroni ma anase sampa ema enimu anabuso emo wuram abrache thank you to one koso na je samodua etuntum agu so ede bai abra nyina nim se eye nanasa gbajafla esanse enya gazeti ni entiakono ene eye sampa man ehene yewie video ni bi emra Najese busia wei ene ne ekoso wo bunu ne patam Sunyani ene kurotu a akabra excellency Dormaahene Mahama Ghana mampanyini ekwo ne thank you to no kokopie wase honom ena Dormaahene so ede na hia de ekokoto na nim achezo kiremu akwan ene school dan ne hospitals ahodo nyina de abusua wo mra no fa nani emra me san se abanda da oba ya wotwam kono ena na adan kwakufa do penso oba be ye bi to meye bi efa emo mo kaka ya ekoka ya national cathedral ho ensensem na se abusua na je se Dormaahene no ye busa se Ghana mamra no eni ho ana because Dormaahene koya na yesi ye hwehwe no omakope na omuso munya no ne birthday obi a opia abonten ebe celebrate ye thank you to we pia bodina betena sia beje nchia abekire na adwen abeka de his excellency Dormaahene Mahama enyama de benti ena Ghana mamra ne entimi ne Dormaahene eni a woda so ete ho no abusua wo be drop your comment section e wo sa asemi hu e de amamhye video e ma fufuro enya bi enhwe no subscribe to channel no what notification bell all ya upload video nso a wanya bi a share so when you pana sa America dan da wo say this card about Ghana now send e de agu e mobile money wallet na bank account there wo betumi use send wave money transfer app no send ya na se bibia e de aye kama ebusia first transaction obenya $20 free the answer we use promo code JS
XM2 wotu apese nya advert ma obetimi afre 0597 30 65 65 na chese yetimi aye advert no eje ama omidi de atre brunya ha Yalwan Media Ghana medase